Benar Mang Fadil pasti kergalaunya. Tuh biasa karek putus ieu mah duh ripuh. Ayo Ben. Otak lagi kementok euy. Biasa euy karek putus jeung aya Geraldine aduh ripuh. Haufit gimana? Bruh. Dia udah ngulin, ingat tahunya. Fit, fit. Dia udah ngulin. Ayo. Sampai baru dah. Yuk. Padahal kemananya, asal can ayang ngajak nyun konten. Nya kemananya? Coba cek telepon. Telepon. Jadi angkat di telepon gue. Di WA tak aktif. Udah campur WA tuh yuk. Hayo, gaskan. Oh Cil, kali roh atas temuan di dinya kok. Oh, mana? Mang Fadil kunaonnya euy? Teuing kaciri nama cigana bergalau. Lain ke orang tanya kan Mang Fadil langsung. Bener. Benar Mang Fadil pasti kergalaunya. Tuh biasa karek putus ieu mah duh ripuh. Ayo Ben. Otak lagi kementok euy. Biasa euy karek putus jeung aya Geraldine aduh ripuh. Cerita tadi Cil euy. Kelat nih kecailannya satranya semuanya. Để phải là không bên là băng hòn bên đám làm hòn đấy. Phải cái băng làm khóm thầy. Làm hạt có bà đi cái băng khói. A few inches later. Lah Cil, udah. Tadi teh kumaha Cil, kumaha. Terus pada naon Mang Fadil? Padahal udah Cil. Eta mah sepeda tuh Mang Fadil. Weh, nah, ada kemana? Di tempat makan aya apa? Wah, bener. Katanya digaskeun. Hayu. Fadil mah bau kampas. Wah, bener. Kenapa natunya mana? Oke. 2 hours later. Mang Fadil teh menililanya Ya mah bisa meureun nonton sinetron tukang bubur naik tangga. tukang bubur naik tangga, tukang bubur naik haji. Oh ya maaf. Ya orang Ngaku. Sabari ngadandanan cicing. Ayo. Mang Fadil temuan di
A few moments later. Ya kemana baru dapet. Kok aja dengan tahu ya, Win. Udah mencari cinta. Saatnya datang si Mang Fadil, benar-benar si Kinaki. Kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng. Sip. Go. Oke. Si Mang Fadil kemana? Asal cari. Nanti boleh. Sok. Ribu kecil. Sore apa? Mau segitiga. Kecil, tadi kecil. Bang, itu kenalan L. Atau mati. Nanti. Sama sepeda mau panggil kenalan lah. Sama. Sepeda. Yes. Mabok gela tuh, mabok gela. Tuh, balik terus tuh. Ya, bentuan ya, sekarang juga. Tidak naon. Simpan. Was, murah.